Kipulet Kariboy District hadin bakilayo ya kajing tiap batikna kibilayo ban kem yo wei brio ha kajing pan upstrip jongki ya ka kipulet kila suba bau don kti ha ka penyat yo jingdi buat u drugs yo teu brio layo ban bat no ha ka no pai sngi jong san tarik uya yong arja arpulai kat bau dang kiu na guati se shelong da ka wei ka kali ka mai turis ka badernyo number ML10E R not prakandai kabalayo ban bat haki bentak snong sang Bangla Riboy District Nakamet jong tu brio kipulet kelayo ban kurop ya kita jingdi buat balasong haki art portali kisendok saban bat hadin balawat bania dagi start page bania lapen tikina bagi dai u heroin bat ru uba shongdor kumba klur sau pralak tingkai bat uba khia kumba shispa khandai puai pon not r gram Yau teu nong khai drugs la itu kerteng kom Dipankar Ghosh life science nam karta ukun jong dhiran ch Ghosh bosong basa ha upper jail road east Shillong East Khasils district but la kem yau teu brio but la yalam ru yu sa thanat ka police station nong po but ya ka case la register hapo ki kendon an ka NDPS act